twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mwe mwese mukomeje gukurikira Kigali Citizen Media. Twizere ko aho muri hose mukomeje kuguganiza cyane. Ntago turi butinde na makuru yasohotse nijoro tugiye kuganiraho gatoya, twarangiza tukakomeza kugenda tubakurikiranira hafi na hafi mu by'ingabo za SADC. Twanyarukiye hanze y'imipaka y'u Rwanda, hafi y'umupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta kindi kikomeje kwavugwa usibye ingabo za SADC noneho gutaha ku manywa bikomeje kuzitera ipfunwe n'isoni, ubuzongeye kwitwikira ijoro zambuka umupaka w'u Rwanda na DRC zerekeza irusumo, ubwo ni mu gihugu cya Tanzania. Ni ingabo z'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC zari zimaze igihe kirenga umwaka mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zatashye zinyuze mu Rwanda zikabanza kwikusanyiriza muri Tanzania, aho zizava zijya mu bihugu zaturutsemo. Nkuko twabibabwiye mu nkuru zacu ziheruka, iyi SADC nyuma yo gutsindwa urugamba rwo guharanira yuko igihugu cya Kongo cyaba mu mahoro, ariko ibyo byose ntibabigezeho, ahubwo baza gukubitwa inshuro n'umutwe wa M23 mu kwezi kwa mbere. Zakomeje rero gukwira imishwaro n'ibimwaro byinshi, aho zikomeje kwitwikira ijoro zitaha aho gutaha ku manywa. Ni icyiciro cya mbere rero nkuko twabibabwiye mu nkuru zacu ziheruka, cyavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 29 Mata 2025. Cyari kigizwe rero n'imodoka zisaga 13 zirimo ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abasirikare basaga 57 bari baherekeje ibyo bikoresho. Aba bagiye rero ari nk'abagomba gutegura igice cy'abagenzi babo bazabasangayo bakitegura gutaha iwabo mu bihugu bitandukanye. Twe twababwiye ko harimo ingabo za Tanzania, iza Afrika y'Epfo ndetse n'iza Malawi. Icyiciro cya kabiri rero cy'abasirikare ba SADC cyahagurutse i Rubavu ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwijoro ku itariki ya 4 Gicurasi 2025. Kigizwe n'imodoka zirimo izitwaye ibikoresho n'izitwaye abasirikare. Abantu benshi bari bakomeje kwibaza ngo ese izi ngabo zizataha ryari? Harashize iminsi kugera ku itariki ya 29 kugera ku itariki ya 4 hagiye habamo kugenda hatumvikanwaho ibintu bimwe na bimwe byagiye bituma izi ngabo ziteta zitaha. Ahubwo nanone tukomeje kwibaza ngo izi ngabo zizava hariya zose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryari? Ni ibintu bizafata igihe, ntabwo zizahita zitaha uwo munsi cyangwa ngo zose zihita zigenda. Hoherejwe ibikoresho bya mbere, ubuntu bwa kabiri hoherejwe ibikoresho bya kabiri, bivuga ko izi ngabo zari zifite ibikoresho byinshi. Rero ibintu bimwe na bimwe tuzagenda tugarukaho mu nkuru zacu zitaha, impamvu izi ngabo zizahita zitaha, ibi tuzagenda tuzigarukaho mu nkuru zacu zitaha. Kuri iyi nshuro hagaragaye imodoka nyinshi, imodoka zisaga 34 ziganjemo izitwaye ibikoresho bya gisirikare kuruta izitwaye abasirikare. Izitwaye abasirikare ni nkeya kurenza izitwaye ibikoresho. Harimo harabanza gucyurwa ibikoresho n'abasirikare bazagenda babikurikiye. Twababwira ko ikamyo ya mbere y'ibikoresho bya gisirikare by'ingabo za SADC yageze i Mahoko ahagana ku isaha y'isa 1:20 z'ijoro. Ubwo zari zimaze kwambuka umupaka kuri Grande Barriere, zirazamuka hamwe hazamuka Mahoko ku isaha y'isa 1:20 z'ijoro. Kuri iyi nshuro ntago turamenya neza umubare w'abasirikare baherekeje ibikoresho, ariko imodoka zisaga 34 ziganjemo amakamyo manini atwaye ibikoresho, nubwo bitwikiriye neza, ariko iyo urebye neza ugenda ubonamo ibikoresho bimwe na bimwe. Harimo imbunda zikomeye, izirasa kure, bifaru n'ibindi byagiye bitwarwa n'aya makamyo ya Tanzania agiye kwambuka Rusumo. Twababwiye ko azahita ajya mu ntara yitwa Chato, ni intara ifite ikibuga cy'indege,
ni intara iri mu majyaruguru y'Iburengerazuba bwa Tanzania, niho aba bagabo bose aba ba SADC bazahita bikusanyiriza. Abafrika y'Epfo bagafata indege bakerekeza muri Afurika y'Epfo, aba Malawi bikavuga nguko, aba Tanzania bo bazahita bajya mu bigo byabo bya gisirikare. Umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Rudazini yavuze ko ingabo za Samil DRC yavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyiciro cya mbere yageze muri Tanzania amahoro. Ubu tumaze kugera mu gace ingabo zose zizahurizwamo bategura abandi ngo nabo bazi. Ingabo zose zizava muri DRC nko twabibabwiraga zinyuze mu nzira y'ubutaka mu Rwanda zijya muri Tanzania. Mbere SADC yatekerezaga ko urugendo ruva ku mupaka w'u Rwanda rujya aho ikigo bose bazahurizwamo rwaba rurerure, ariko ngo basanze umunsi umwe baba bagezeyo. Batekerezaga kuva ku mupaka w'u Rwanda na DRC Rubavu berekeza Chateau bishobora kuzafata iminsi, ariko babonye umunsi umwe bashobora kubikora, ubwo n'amasaha 28 bigakunda. Uyu General Mahwanya yashimangiye ko gahunda yo kuvana ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izarangirana n'ukwezi kwa gatanu. Byumvikana ko ntago bazahita bahava umunsi umwe ngo bikunde. Ni ibyiciro, hari ibyiciro byo kuzana intwaro, ibyiciro byo gutwara abasirikare, kandi ntago ari icyiciro kizajya gikorwa umunsi umwe. Ni ibintu bizafata iminsi, byibuze ukwezi kwa gatanu kukaba kwashira. Yavuze ko banyuzwe n'uburyo ingabo za SADC zitwaye mu burasirazuba bwa Kongo, ubu bwabo baranyuzwe, ariko ntitwakwirengagiza ko batsinzwe. Gusa hari n'abavuga ko izi ngabo zivanye igisebo ku rugamba, kuko twavuga ko zari zimaze hafi amezi 4 mu bigo bicungirwa umutekano M23 bagombaga kurwanya. Waje kurwanya abantu umaze hafi amezi 4 ucumbikirwa n'uwo waje kurwanya. Urumva ni igisebo, yaba ari gutaha ni igisebo, yaba ari gucumbikirwa no gucungirwa umutekano na M23 nicyo ikindi gisebo. Rero abasirikare bose nibamara kugera muri Tanzania hazakurikiraho kuboreza mu bihugu byabo. Afurika y'Epfo yavuze ko abayo bazatwarwa n'indege, mu gihe intwaro zizava muri Tanzania zinyuze mu nzira y'amazi. Ubwo byumvikane ko abasirikare bazagenda n'indege, naho intwaro Afurika y'Epfo yari yazanye zo zizava muri Tanzania zinyuze mu mazi. Abo muri Tanzania bo bazahita berekezwa mu bigo bya gisirikare basanzwe babarizwamo, mu gihe Malawi izahita mo uburyo ishobora gutwara abasirikare babo ndetse n'ibikoresho byabo. Rero twakwibaza ngo nihe mpamvu Tanzania, Malawi, South Africa bari bafite ingabo nyinshi, ibikoresho byinshi, ariko byaje kwanga. Twavuga ko M23 yakoze akazi gakomeye, akazi katoroshye kuba yabasha gutsimbura izi ngabo za SADC, ndetse irazikubita inshuro bituma izi ngabo zitsindwa. Rero nayo makuru abyutse yarayeho, niyo mpamvu natwe tuzindutse mu gitondo cya kare tuyabagezaho tubabwira ngo ingabo za SADC zikomeje kugenda noneho mu ijoro zitwikira ijoro zivuga ati uko byagenda kose ntago turi bwongere gutaha izuba riva. Bamaze iminsi rero hari ibintu byinshi bimwe na bimwe batumvikanaho na n'ingabo za M23 bigatuma habaho gutinza gutaha. Ngayo nguko rero ayo ni amakuru abyusa avugwa mu kino cy'uyu munsi. Turakomeza kunyana tubakurikiranira andi makuru, niharamuka hagize andi aza kuboneka nabwo turaya bagezaho. Mukomeze kubana natwe kuri Kigali Citizen Media, amakuru tuzajya tuyabagezaho gatanu kandi muhahe muronke mugire umunsi mwiza.